Pamirsa, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali medalang wilangan krama tuara tur pengangguran ring masan pandemi sanesaya nincap. Ring Maret warsene lintang wilangan krama tuara Bali 116,5,19 tali diri nincap dados 196,19 kalih tali diri. Ring bulan September warsa kalih tali dasa. Raris ring bulan warsa kalih tali selikur wilangan krama tuara nincap malih dados satak siki pitu tali diri. Wilangan krama tuara makolerasi positif sarang tingkat pengangguran terbuka TPT. Wilangan krama tuara sapisanan nincap ring wilangan pante pengangguran. Persentase pengangguran ring Februari warsane lintang wantah siki %, saking wilangan angkatan kerja. Nanging ring bulan warsa kali dasa TPT kantos 5,6,3%, selanturnya ring Februari warsa kali selikur tedun 5,4% Nenten janten nyani kahanan pandemi COVID-19 ngawinang kerawanan sosial sangkaning akeh nyani krama tuara miwah TPT kejantenang nincap. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan SDM Universitas Udayana Igusti Wayan Murjanaya Semausang kuentenan krama tuara mapaikatan sarang pante pengangguran. Punika mawinan utsahanes wilangan pengangguran kabuatang sapisanan pinaka pangupaya nes wilangan krama tuara. Kemiskinan miwah pengangguran sane ageng jantan mawasana ring kualitas sumber daya manusia sane sayan ngerered. Asa punika taler medue implikasi sosial sarang kriminalitas saha nenten tegep nyane pawigunan sumber daya antuk puangunan. Punika mawinan pemerintah daerah maut saha nglaksanayang makudang-kudang kebijakan antuk nincapang kasukertan turnes pengangguran miwah kemiskinan. Pemargin puniki kelaksanayang melarapan nincapang pembuat miwah akses kesehatan, pendidikan saha ekonomi. Ya diasun asa punika kuentenan krama tuara ring Bali rumasuk provinsi sanes sampun becik nes wilangan kemiskinan. Nanging kahanan pandemi saning limbak ring jagate janten ngicen wesana ring sajeroning perekonomian Bali sangkaning kaon nyane sektor pariwisata sane kedadosang sektor unggulan perekonomian Bali. Citamaya miwah winata Bali Pos muningayang.